ari kugambaho n'abanyamakuru aharubwe Destination Hotel mu rurembo rwa Mbarara. Dan Kamusime Ruhemba yarangira ko ataragaruke kwesimba atine kibine cy'by'ubutegetsi cyona nko kucibire n'ikigambwa kimanya ngo bwemeze n'uburgari yo mukama nitsaba ngo beni washimwe mu gihugu mwanya ocereze Uganda. Abantu bingi babene benda nkunyize nka independent candidate okucira munonga abanyambarara kandi abateza ubururu nambwenu kambanze mbesasize ahabo kugira ngo naba disappointing ninga simba disappointing ahabo kugira ngo tinyizire nka candidate. Ruhemba yashobora arukoreka kwe byarugiro mu karuru ka NRM byabire bitashamire ngo konkeke nacikora ahabwo kwenda kuma businje n'ingenderwaho y'ikigombe kumukimanya ngonyo muntu wa NRM kandi NRM yonka jonko mu mabere na washarishaga mayanje no shanga mu NRM beno NRM yo kurebe ine principles zayo kugira ngo wabo kada w'ikibina kandi ogunoro kuratara ingenderwaho y'ikibina cyo polisi ya NRM mwene kunjenzere kundebere ngo okwiza nka independent no bano hakansa ekibina cyo kurgamu atandashara munajya ngo ntaka ijanka candidate hino butumwa obuyaho ine bendera ya NRM ahabwe entebe yo bwa meya bwo rurembo rwa Mbarara. Kapira karure nabyo kwa mushaka twaherezo mwezi plus kunujyango no muntu rukunde ntunguka yambara site kandi na unity y'abantu abakora nabo kuyatwesere no kutweta nk'abantu abo yabaye simbe nabo tukaganira tukatunga icyeka kikopo cyacaye hamwe then tukasharinga issues okutwakubasa kutuvorpinga site yitu omuganda mu district ezer mu Kagadi kakomero hamwe na Kibare omukuhandika kw'abarakwenda kwesimba aharurengo rwa local government kwire kurunja mu district ezi aba candidates baitu bafulaga bearers aba district councillors abakusinga bona bahandikisibwe kandi ikiro kino nzere nsendekerize wakitinisa ndi bwambi yosiya najja kuhandikibwa official kano kumwikiriza okuba omuha kwesimbaho antebe ya katano mu Kagadi district kujya kuongera obuhereza bwa mani muno obwamaiza amarungi na muno muragenseke habwetawone zikura kandi na gas springs hamo na boreholes ombichoka byone bikokana kora ngo abantu bakisesinga safe water nke ihanga tubetwine kizibu ngo twabayire hit by Ebola na covid then twajya mu ndanga muntu twajya mu bururu government yatuniheza ngo tandika no mako gukujya bino bimazire kurugamu ejya kuinkurizinga funding for basic needs z'abahereza mu district ya Kagadi kuba twaro mu maiso kandi no kukiriza urugendero byaitu na emirimo yetu tujya gukora mu gihe twina company zaitu ibiri ezuri registered zinyina zina kubakonyera twina emirimo yetu gonza gukora mu makaganyu nka NRM kwera bize hina behandikisa butuganireho nabo ahagisasize eki kandi ibintu byo batugambire besikara amarwariro nohura abantu nibagamba amarwariro batya tinkwe hamya ngo ninye migire bitu nindeba ngo ninye ndabasa kumanya ikibazo bwomezi kikumanyisa awushanga niyo system mbere no intura muri forum simbo yanje ebire boahoro amanya abantu rakuza kujya bati nashangale miscos ziraika nka 10 na wala mu radio na WhatsApp nankayeho na platform za social media hona yabyakire ngo bankidnappingire konka ndasima abantu kugira ngo bafayo kundonda hinalindi konka ndaba hamizanti tine cyashibireho. Jonad Asimwa vice chairman wa NRM ahabwa Western Region nagira ngo kigombe cyetebekanise kurunji okutereza nshobe zona ezabireho mu karuru ka NRM akahwire abayiro kuninangana abayiro umpigiza ndabeho twina program eyo kuikaza aba leaders bona okurora nti tugarukanga ine mdati what we call harmonization kandi nyowe nka Jonada simwe na aba leaders abandi abajja kwa ninkwataga nabo kwenda tuikaza aba leaders abo
okutora n'abebembezi abasya omu karoro ka boona nikwija kuba hagati y'ebiro 9 by'okwezi kw'okubanza okusika ebiri 12 by'okwezi kwa kabiri omwaka 2026. Ndi Edwin Ram na Thomas Tumwebaze ahabwa agacencwire.